wamekula pesa za watu. Hatuna makao permanent, hatuna mahali sasa tunalima, hata wamekita mizizi huko mpaka wakakombolesha watu wengine walime. Fatuma Mboru uria ukoretwo agiikara mugunda-ini uyu kuma mwaka-ini wa 1996 ni atariirie uria erirwo athame kuma mugunda-ini uyu na acoke Moyale kuona ti wa kuma itura-ini riri. Aingilie hii mambo, tumechoka kwa sababu sisi ni wanyonge. Tuna watu wa kututetea, labda Mungu wetu. Na sasa wakubwa kama ni Rais William Ruto, hatuna makao. Si tunataka, tungependa, sina mengi sana, ningeomba watusaidie. Hiyo shamba ikipeano nikianza kulima hiyo shamba, sasa baadaye watajiri wale wako na nguvu walitutoa. Mwena-ini wake Francis Maina uria nake no muikari mugunda-ini uyu nikitie ihoya kuri thirikari kuhetukira ministry ya migunda kuingirira ndeto ino na mateithiririe. Kuna serikali ambayo inatakikana iangalie wanyonge. Please tafadhali, serikali angalia wanyonge, wasiendelee kuumia na hawana namna, hawana pesa, hawana namna, na ni watoto na wako na watoto. Mwaka-ini wa 2022 kamiti ya bunge igie migunda ni yacerire mugunda-ini uyu na igikindira ati andu aria mari mugunda-ini uyu nio mabatie guikara guku. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Ngoci wa Njuguna. Na kugina kuonia ati maafitha a borithi mwena wa Ilbisil kaunti-ini ya Kajiado ni mambikite uthuthuria gwethana na andu aria maroragire mutumia umwe wa ukuru wa miaka 66 na oho gutiga mwari na nguraro njuru. Katimu wa Elentiwa aratharĩkĩirwo nĩ ekinaĩ arĩ gwake mũciĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na arathecangwo na kahiũ marĩ na mwarĩ no arakua kĩguthũkio thibitarĩ-inĩ na mwarĩ arĩ hatĩka-inĩ kumana na tharĩkĩro ĩyo. Kũrekwĩrwo gĩko gĩkĩ kĩratabanirio nĩ nyanake igĩrĩ cia ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ iria iracokire gwĩthara, no borithi mwena ũcio nĩ morĩtie mũingĩ ũreke ũthuthuria ũtabanio na matige gwĩkũanĩra. Sasa jirani yote akakuja hapa, tukakuta wadui wameshatenda mambo yao, maovu yao, na akakimbia akaenda. Tukakuta mama ameaga, mtoto yake amekatwa mkono, najaribu kupeleka hospitali. Sasa ule mama ameenda kakufia pale kwa hospitali, sasa kapeleka moshari. Kwa hivyo hii kitendo ni kitendo mbaya, sasa nataka serikali iangaliwe sana kwa sababu hii mambo si nzuri. Na huyo mama ni mama mpole ambaye hakuwa na story mingi. Ni mama ambaye alikuwa anajishughulisha na mambo yake, hataki kitu ya mtu, ni mtu mpole, hana story mingi na watu. Kwa hivyo tunashangaa ni kwa nini haya yamempata, kwa sababu ni mama ambaye hakutaka hata shughuli ya mtu yote. Alikuwa yeye mwenyewe anajikalisha peke yake, jana aliachwa na mzee, na hii imesikitisha sana. Ilikuwa mwendo wa saa 4, mimi mwenyewe nikaanza kupiga masimu. Kuna watu tu hapa majirani, nikaanza kuwapigia masimu na nikapata kupewa story kwamba mama fulani ambaye namfahamu vizuri amekatwa na vijana wawili ambao wamemvamia kwa nyumba. Manake mama ni mama mkubwa kabisa na hangefaa kukufa mapema hivyo, ambaye kifo si halali. Nikipenda tu tuambie watu wa Bisi tuwe watulivu, watu watafute, manake watapatikana. Huwa damu mbaya hailali mwilini, watapatikana. Wacha tutafute polepole. Na mwiroreri hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku handũ-inĩ harĩa othe mateithĩrĩria gũkinyanĩra kwa mohoro maya. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathĩri na njĩra ciĩko auma Nyambura wa Wamũca. Ũgĩe na mĩaraho na mĩarahũko mĩega, Ngai atindanie nawe. Kameme TV, Muthegi Waru.